Rahnwet Nan Pohnpei Pohnpei Iyang kasalelye, ragacho varospachanan program en Rahnwet Nan Pohnpei, program en gabese raka poi rakasampalakan mawiwiyawi taban wiyawanan wain Pohnpei. Rayamona chpan pachoyang nan program en gabese en Rahnwet akoneng yan walyan kichtiyo chiyang ki uyach nga sakaratan kay baniyo wow, ton molen wow rakso kon Pohnpei yu. Ach nga sakaran wow lapan kupuran sanaan kan ko. Waon ki sabol marlikant na nalaknan kanyay ko. Ach nga wow choror en piltoket. Sabol machay labalapkan koros nan pelyen chiyak momotso government. O bachiwan waon ki sabol marchon way yung sak. Rahnwet way sabol man kyan sa umabok chayan kachin kasamo. Manakap kasampalamen mawalyan to Office and Social Services tan kamparo sa numaw anwain Pohnpei yay Chief Norieka Lega. Erian suksech ban bachawan luke. Mr. Lega, ong nan program en kapese nan suksech pon kagan kapese o kapese yung chon way tame ebacho kenan men kay Rahnwet am chungalay so much. Kalangan pwagyan so chungal sakaratan wow ang samachay coach wow kimelel wow choror ong pelyen chiak momotso government puento na si relakan mesapolman ki techungalan ki anan choro Rahnwet wiya ran kasampalyu ong mesapolman ki techungalan ki anan choror kasantiyu mesang puinin yu me katan kin at the United Nations. Kalangan Mr. Lega area komtolaw kapese tame tisan besilu en par nan parakan ewyakran kasampalew ong sampa tebil leletong chay nan way na besan. Kalangan nan par kit sa kriyaw Puinen United Nations pungkitar ta kamanalar ni son pung an chisan pesilu an wiyaran an kawawi aramasakan me anaki anan choro. Rahnwet pilipiltar puen wiyaran ong John Sampa winsak an yang pacheng kapayata o wewe kilak kapal en me sapulmanti anan choror o melel sapulmarail pungkan memiyer. Ekak sensal oralap te team an International Day of Persons with Disability and Rahnwet Riyasak. Nanewe parakan megan watato mo child miye ewe oralap and ran kasampal wech ong mesapulman kianan choro. Oralap and Rahnwet ni masen and yay building back better toward a disability, inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 world. Teni sapul machay masen, kokoutan wasakan ta kamaulan kamangaykan ni sapul machay office, nan kausap, wasang kapukon kan, en kak en apali sa machay ramaskan, meanaki nan choror, melel nan irair en lumum en coronavirus, makipetier samba. Kalanganen komoy. Ekak sensal pungkan mirel aramasakan me chungalen ki anan choror sapalman ki te chungalen ki. Karusyan mesapulman ki te chungalen ku pungan aramas nioralap pungan saletek pungan yang kapakonakan pungan uya penarchiak poyen kak agus orchiki pungkach pungan abol parak pung en abol mau sang posonnet kan memier pungan yang sukul, pungan yang aleti sapis sang kanpan roson mau, o pungan yang totok. Kalanganen ko mo'y Mr. Lega, ayako sa natakan o ang irailakan metchungalen ki anan choror. CRPT, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, uya pasanan ko sa netong aramasakan mesapulman kiyanan choror. Puinen United Nations mawya mangan koson net watch o tatokpen koson net watch
Chapter nan par riakit wano chisampe isak silu. Arichinga rong way loud chorus memenyang sapolman ki koson netwatch puenkak ewel paraki aramasakan me sapolman ki anan choror nan par riagit isu sonpung en mas o kakaileben koson netwatch chapter nan par riagit waluan mas. Nioralap koson netwatch richinganger aramasakan nan sampa me sapolman kita chungalan ki anan choror epel parak o epel mau mekoneng railakan. Porenkak yang uya pereberen o kaskasale sapolmar koyak kan merei bukiti. Koson netwatch pilwuya men perere o ngerail akan poyagi sangan mong temugit sa payrair kan mekin kalap lelong irailakan mesapolman ki anan choro. Kalanganan komoy kompil ka kasaleta ma miya koson net dan pumparak o ngirailakan mechingalan ki anan choror kamanaman lar o ma amet nan menya par me koson netwatch kamanaman la. Kalangan. Ong sapolma child government and innovation koson net and CRPD miyayer. O koson netwatch sapolma chay walyabe kan na national government pungkitar and yang pachem sapolma chay koson net akan memiyayer. Uya kuburong koson netwatch uya wilar nan par riagit aisak wano nan sumpungunin chi sampe ni isu. Kalanganan komoy kak orecha kita out the Ben Convention Watch. Kalangan. Non-Convention Watch Article 5 memiyayer. O Article silu Non-Convention Watch kasaletar mengicik pen tama kecay laramas koros koneng ese. Unsa klan mesapolman kianan choror nan way kausap o wasa cheikan mepan raseng kamatuk kapakon and kamatong pung and pain arail pilipil o pung and saletek yang tamaraman wuya. Kalanganan komoy Mr. Leka, puwe kaya miyayar ko sa netwatch ng government la beneficent kung kakasaleta tama Pohnpei State sa waski tawiyata. Kalangan, Pohnpei Disability Act kasaletar wewapen ko sa netwatch. Wasa mesan saler mepan wuya en aramas akan mesakuliman kaya nan choror arail wasa meyei sangan wasan peitin chen warakan. Kosantin koson netwatch kasaletar kamangay pen wasan peitin chen warkan ni obisakan. Obiskan en pil kamangay yang wasa sonamaw ong aramasakan me anaki te chungolen kaya nan choror. Kamangay pen yang pachaway te yang sukul o bilyang apply totongkan memiyayer. Kalanganan komoy Mr. Leka, kaim sa klani chingalaran kalalapak programen kabesen morin sa wasan Rahnwet. Kung kakasaleta, yang balikan may pener puen kachangawoy koson tiyan koson netwatch. Kalangan. Pwede yan miyayer koson netwatch. Tama miminang koson netwatch. Kosantin pukakan ong ewew department kan ebil miyayer. Asan saler nan koson netwatch met department o bisang kampan roson mau meban uya damanga totokan koson netwatch. Panpil pacheng wasa chekan the department chekan merasang public safety puen kakaila ka koson netwatch. Department of Education puen miya inclusive education o obis chekan makoneng yang kalangan. Kalanganan komoy Mr. Leka o kalanganan ko por karos ay image makayam sa kalar programen kabe sa Rahnwet Nan Pohnpei. Sila che walulugar che kupuranan kachin sa Bali Radio V6AH ong nan programen kabe sa kasampal chekan mebankin kao na batamor kalangan o kasalelye.